Mite hisio mwanya biro tero nyambe ne biriyo gembe na tiania tongeria babonda bonda ivedrite bakiara kemanto yege mochamanio yo tariki 16 atongira baba gwete nende baba tidirite bakimenyida kwa koni mochamanio yonna ko batidira bakinya bakyo kinyantuko batidira bakamatana bongeletana kwa atongira bakisiasa ibedera batumaira muno kwiguna kisiasa ende kaitene ka batitikiria kwidira baitumira wa mwanike twandeto Dennis Mugendi na ranite nabona tutumira ripoti. Wirigo jo nyambe ne mono igembe kujikene kwithira kuri na bonda inyingi ndina muito jumwe atongire basio ni basiumirite na kuragana na musema ni jo antariki 16 jure jo banganitwe ni asiasa kinene kya mairida tuigembe centro itomi bakathira noka utwe arabekira mibango ne taitithia bonda na tontubu bari ugani barugukite metho na kumenya noka batumerwa buthuku ni asiasa ndiria bakwenda ikwiguna bari bongwa batu twatongore babikibiki tukuona manto ya musema ni tariki 16 yurayo Pombeta kwetha bakiaria bare atongori baingi na tukona batu turantu babikibiki tutongorete sector bikibiki tutombeta kwetha tuwekirwo ki mucemanio nayo ibo tukua batu turi atongori babikibiki tutewetaniria na manto ya yo tariki 16 batu tutira antu betu kana antu batu tongorete tumba kwetha twita mucemanio nayo ra batu tukwetha twipinga untu bubumba kwetha bukiendelea nontu batu turi atongori turona ngwataniro yeyo etiambirite kuma na euro kwatu nae kinya nande batu tutumete kwethira tukiushisha turi atongoria bobweko na nene babeko thai urabate kwata ndukenge nunu baru no ntonde wo no ntobate to shishamanto neyo na kwethira bateo to uplift twethira tukemenya mantora ya kuendelea ko itureire kwa na atongoria betu batwenda siasene raba kwenda tutumira aki ndaritie na Lindas Bank begembe north na wana bonda begembe no nanda bera tariki 16 tueta mucemanio ni yo meri 3 lakini rware kuringa na mucemanio twabwithia as leaders twatrimana twaria tona kwe antu tutewite thububwa ntuku ye mucemanio jo meri 3 bakathira nio ntuku ya mugomo jo bonda cionthe aria bakumenyithia bangi bonde ukagita ukamata Mugendi akiuga kamuikitie mucemanio ni jo gwetikia batu twe wana bonda itwetikaniritie na itutirimanite na chairman bonde bare tererwa egembe rionde na thaitu kuwa uti muntu wa bonda akamata antu kuikia mucemanio ni yo meri 3 na mwanka thaitu aritie na kaju kamwe batu tutita yari gwetikia atongoria bare kayo tutumira batu tumira otisio baeta cio alafu bage otoso akure ikwiriritie mwanga thaitu sanukite batu tutita yari kweya wa silingi 500 kana ngiri tutumirwo ni wana siasa nende kauli ya rwari ni ati betoteria antobo barabara be ubera tariki 16 ni ukamata antu bakienda cha mairi 3 lakini mbuwe atire no ntukwe na kanya viongozi babe baraba kubanga mucemanio yo tariki 16 bakona kwino batu wawita viongozi barabara ya nikenda nabo bakethira bena kanya kakwaya na hoja ciao ira ciomba kwendia mero mbere berende. So tunaomba sisi kama sekta ya pikipiki tutaongea na bodaboda wenzetu tuambie kwamba hatutaruhusu yeyote ambaye anaendesha pikipiki kubeba abiria kwenda naye maili 3 kwa sababu hatujaheshimika na hatuchukuliwi kama sekta ya pikipiki ni kazi. So tunaomba wale viongozi ambao wanakuja maili 3 tunawaheshimu sana, lakini kama pia wao hawatuheshimu kama sekta ya pikipiki hatuna heshima na wao. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru.